menukileke andu muzo wa Davidi lambe ela atumia moke mewithitwe nthoni. Do you know how David responded? Maliko manga imeasia verse 3 indi anene membe usumbe ne ma ana mami. Okay, ne verse chao indi ne verse 5 nivo indi andu amwe maindi na mama tabia Davidi ondo andu asumekiwe nake atuma andu mama thauwe nondo andu asu ni masonoka muno na musumbe amea ekaleie liko kubika ingeiwa senu cia amea na ende mukikata mukisioka. Are we together? Number 1 na number 2 thila amimoni mama nene maviti senda viti malosa mombana nikenda yumokite. The Bible says Ilan David was 8 wewe atuma Yoabu na nguvu yonde ya ngumba osia chao sia Israeli. Praise the Lord. Na indi finally kuya zilama amandie reinforcements kuma ulamwengo longe wosi. The Bible says na verse 17 zilama amandie reinforcements verse 17 na David atabwa na omba nya Israeli onde vamwe na ainga yolotani na amokea na atausia ita okite nao. The Bible says na indi zilanda Davidi watawisie ita okite na Israeli na mokita nao nake na edwa no kilio. Iso ditawai progress ya conflict. Davidi ambie na step Elaya theovyo na yeliko meka lekungi nyenge wase kata. Praise the Lord. Ndako kanambyo na mbanga na makazi ya makao na mwaki wane itawamanda kwa reconciliation itawaelewe there is a misunderstanding. Nela woni amaitha moka memeyumbanya memombelesi kenda mamukite indi ambata next level atuma nini mao make. Nela moni wewe kanani mama that reinforcement indi you oka nandu meba and one ningo mwesoba ndeni wa conflict management. Ndio mwe amusobya sindu cia ndumenu. Ndio mwe amusobya sindu cienu. Nendo kwa ondo wambe ambe abaya down. Conflict imanager wambola escalate ya wachao mbola wambe abayande. Praise the Lord. Na ona kwa emea oyamba tanga onende kwa dhukanga na kuthika hata ona no Yesu Kristo atabisa maniwa make thawe nondo na mondo ndamea samba kwa tumio kama tabi aye ndo kamone ambe onenani mliwana na we mweso bane kwa ngai na kuwe mwene winengane kwake na we nibyo mande ndo mutono tuma chao mutono nduma ndo na ale akuiwa escalate locha mundu weba onginikenda ezwe chao ngosi. Praise the Lord. Na uzu male akumwewa atwe kwa chao kwa tumia. Praise the Lord. Andu manga yala mweba ndio mweso ba isu ni approach nzeo ya kumanage conflict. Praise the Lord. Yeah. Ondo ni batoneka ndwe nabata wa kuumangana cia thengi nondo wika atwika ni umangana cia thengi ni wambatie 100% utanambobika 0 ni mokwatia utanabika chao ambe aba step 1 ikenda kukale kuiwa wesikale to this step 2 kudhukange nondo wathonga na kuthika hata uyithukea. Praise the Lord. Nikenda usolve conflict neza tawe mundu muima ko ona bo melazi na tukasembe mituki kwa mutumia wa kisio andu mamuzimeo ba. Praise the Lord. Ambe usilaba umuzeza ni veka hata ni batoneka andu kazie nini mukea ekumba ithie enda okwanda ya please ndabye ondo ni mo my dear friend muka mwana mwenzangu amusio kwande bye kindu kikende ni chao nikenda ndi escalate next level ona kwa dhukanga ambata the higher level oto ambatite kwa naundu watia ela process. That is the best way to deal with conflict. Praise the Lord. Twe meeting ini vandu ya atongwe mama DCC na tabiwe madhina me obisini wa bishop madhina tati andu me manova papa loko nondo ne mesene ya bishop na nimeenda obisini wake maitia loko church council maitia DCC ona maitia region na maithoka obisini wa bishop straight ko konde mateketa hata mateselete
usuno tumano natuna nengi wengelekanyo ya amwe maindi umwe wainge obisini wa bishop na muyai ndito endenesa ateo ekanisa litu malele obingwa bishop akule ekanisa lelo obingwa theka dalekwe kata lelo obingwa akulinde ondowe mwao tie bicho zinene abantu nimekwe ndo obingwa ekanisa nikimo bato kwekata kwibingwa akunia chairman wa region ende ne batoneka be kanisa zakulilwe kuza na opening na mali yako the opening asi aye hai nende ati yange baleba edia region chairman no sange wesu akunia chairman wa DCC ende ne batoneka AIC bala kwako maezi wa mazenda obingwa kanisa lakini ne mabatiwe DCC chairman asi andekza yes akulu ati ya ondoweba DCC chairman akunia basa we kanisa leba ni mwezi wa mwaka kwa ofisini kwa mukandabia hii ni mukanda kuza na official opening ya kanisa na toka mubata pasa kule ndi official opening leba na toza kutabia ona mubango ndweba ndwebo akule wizirious kwambo kule atumia maku manza mananya pe mundu otonda kuza aindie kwa no la mundu aindie eoba awindia akunendi pastor akunia chairman wa DCC ngewesu ndieba ndebo ona kwa ndimisi na pai mundu akwa wese zambata kwa region aiwa ngewesu ndieba tingewasi ajao siawo ona loko bazita ona DCC mazikitata ayese ende o region akuniambisho pamwe mundu asuo ndo na mazisi we mambilile ba kai no bebe wa mutumia na imana modena muima watumika simu yiko no sia ndo wanango wekala ayipinda za bishop sia munenga stress ayimanda baso loko butwani weba ndizileta uzoko maisi weba atumia so nyima oko weba mate kwenda uzoko mawe wao wangai wo bingwa makanisa ando mangai ezani batoneka ndo ando amemezo mena stress ambe abalanda and abiti escalate slowly or slowly as long as ni waambia abantu wala ukadhi ukasi nende kwanganya na mtavya 3 4 5 na leo mbewa yunoka kwao ndo na wazi kwa DC ukatunga kwa assistant chief kweli rongo na assistant chief etwa akakulia mutumia wake sio kula wae. Praise the Lord. So that is the best way to deal with issues. Hallelujah. Lakini the best way tukaambia na kuescalate make sure ni watumie ndo tene ndo David oneki. Praise the Lord. Nikenda mundu akadhuka ni wezi mipaka yao yako David ni wendie kutuma ndo na mwana keo kwewe nithe nikana malulumile musumbe mao emo ningo mwesoba ndo ni wonde wando tata abondo batoneka utumendo na kila mundu. Praise the Lord. Ndo ndeni wa kutuma ndo na kila mundu kwa kamanekai mipaka yako wala utadhonokawa wala utabetukawa nikena olamo zena uko vitisi au Mrs. Mumo biambe aba ya down. Praise the Lord. Ndito na utabise ondo keke chona utabise ondo kambeke chona utabise ondo ka awete ayu waweta neke na kunichao kiende nikenda akwithonea ambata next step. Praise the Lord. Na ndio muthanga ndo batoneka tumahindo na ndo ndetho ni begata ni batoneka. Bible says in as much as it depends on you tumandona ndumeba and one then ndeto inone nzo ya bandu wane ndo bani bo mu ground onatika ni sani onakaba uno kana ndeto ino ndo bani bo ground muko manyamevo na mwikuno ani amevo. Praise the Lord. Ando maikete ana winginya ola wa mbe wa openya kana kuma ola wa sinda na ola wa sindwa no. This is where things really matter. Sisi to sovendo ile kwa chao waidie ayo twambie nesa kwa keja mutu wa kumwe umunthi twambie ndo fresh kwangethie kwa keja mondo kana mwambie ndo fresh we ndo keje nyamwe me wende chao keja mondo mwambie umunthi twambie chao onezo pasa ni watu weta twambie tu chao tu fresh. Pray how are you pure Mrs. Jackson we muzoka keja mondo please nikendai mwambie ndo fresh endi muyei kondo kanzuke ndo mutabe ndo kanzuke we mwezo no mubaka wao wakwa
Usono mubaka wao wakwa ethwa au memenyu meiba ni mwana asia tabia mume wako kondoka lala usona mwana mubaka wao wakwa. Praise the Lord. No there mundu muka mwenzako na mume wako ni wao nduka betu kechao na ngikuya tabia ula mundu mebakubi naku mnyeni wa mume wao wakwa. Eso nyombe baka nikitata neke yanike na ila kuithuka wone ka SMS itwambililie ba twambililie ko indi kiyo ndumie icho mundu utaki weta yube iko hata. Praise the Lord. Are we together? Kwimanike siana zitu ni nzuvi wana wakwati wa ndoa. Praise the Lord. Siana siba wana ainanya na mutumia kulia indi wende sito mendia ndota na nayo nena ina mokwitene yolwa yoeba please nimo tonde kama tanena nimo zo mtanena namo umunze ngo mutabia nena ina sana sene yolwa mondo manzino au mena dhuku atumea na dhuku of course ti onde lakini ndo nde kwisubia kovende wededi kutwawa. Are we together? Nena ina chao nikenda kuitene kukamanika kanape mupaka mama wasolile kweva na we mwanye ndo kandete mwana ba utavikisha miaka. Praise the Lord. Etela wetu awekenda wesia. In fact that no thenge kana ke bandu mutabie etela wetu awekenda wesia. Avani we na kana ke bandu kundu mutabie na kibe we mwya etela wetu anane kenda wesia jasiana ba. Na yume beka mubakani weka hata ni wayuga mubakani mubande chao ita wachao ikonge ni za bandwa nikendela mwana wakuitho no kawi mwito tembo umukulie mbona nina utabizi na yuko bambililwe ba nikenda ni mubita sia ela mwana kibe ainenya kamondo ituka musheneke na yombe ikina wothe njazia nikwenda kuona kibe nawe mwana nduna bige hata kumuona ai pastor ikezia mundu ngi muthazi ya pastor nusu mwetu tunothukie na kundu na munene ona banini ai wona kana kako kaigwetwa abandu na wete we mushene wibika musiningu ndindei ndo ambe anake kunena chao maundu matha yuiba ku matawie esobe weokana ambaye kwikata ambao soma. Praise the Lord. Mbona nimenya na mutabia tumeindo kwechao kwetana kenda mepaka imandike balaje imandike chao balaje wana kwamba toka muya oni wathonoka please eka ngwe yakubazita konela inge ba bewabo tanisa na chao na ngwe. Praise the Lord. That is far much better. Eso yoka atende kutana namba ke kata tena mbodhoka hata wewe yoba nginda tweke nesa mwele kuwa mwonondo kuodhoka. Praise the Lord. Tobodei na kushukuru Bwana kwa sababu ya ufunuo huu umetupatia siku hii ya leo. Nikiomba katika jina la Yesu Kristo watu wako wafikiwe na neno hili na Bwana wasikie na watii wageuke Bwana katika njia zao na nia zao kuhusu conflict management. Na kuomba katika jina la Yesu Kristo Bwana tudumishe ushirika wetu ukweli, na kabla mambo kuharibika upate tulikuwa na urafiki na tumetembezana pole Bwana tukitafuta amani bila kurukia maneno na kusemezana mambo ambayo hayafai. Naomba watu wako wawe wazima, wapatie hekima, wapatie Bwana hekima. Hiyo ndo naombea siku hii ya leo, ili walinde ushirika wa kanisa hata wa nyumba zao jamii. Inuliwa na tukuzwa milele. Mungu umefikia kuwaonya katika tabia hii yao. Hebu rekebisha watu wako na wape moyo wa kutii, warekebishe njia zao. Inuliwa na tukuzwa milele. Na kwa hayo naomba nikiamini katika jina la Yesu, sema amen. Si Mungu awabariki. Ni kwangu Tinda.